Jina şikirdar li gundekî di qontiraçiya de malek hebû. Xwediyê vê malê mirovekî xizan bû. Vî kesî tûcaran bi maliyên xwe re li ser tu tiştî gengeşe netkir, bi tu kesî re şer netkir, lêbelê gelekî hejar bû. Rojekê ji rojan ji bo ku tiştek di mala vî mirovê feqîr û hejar da nemabû, jina wî jê re got: Mêriko, daka hema îro here bajêr, vî conegayê bibe sûkê, bifroşe, belkî tipê tiştekî ji van zarokan re bîne malê. Mêrek li ser gotina jina xwe rabû, conegê xwe da pêşiya xwe û bi rêket çû. Dirê de rastî kesekî ticar hat. Tacir jê re got: Ma tu vî conegayî bibe firotinê? Mêrik jê re vegerand û got: Belê wallah, ez ê wî bibim bifroşim. Tacir ji vî mêrikê xizan re lê zîvirî û got: Ma tu vî conegayê xwe nadê bibe zinekî zayî? Ez dibêjim wê ji te re bi zina zayî bi vî conegayî çêtir bê, belkî zarokê te jî hebin. Tê her car şîr û mast bidê wan. Mêrikê feqîr ev tişt pejirand, conegayê xwe da bi zinekî zayî. Di dilê xwe de got: Hey ez hatime, ez ê herim heta bajêr, belkî ez bazareke din jî bikim. û bi kindirê bi zina xwe girt û çû sûkê. Di sûkê de zilamekî tacir rastî wî dîsa hat. Fam kir ku ev zilam biyana û jê re got: Ma tu bi zinê nade bi vî dîkî? Meyze bike, bê çi qase dîkê min xweşika. Mêrikê xizan lê vegerand û got: Çima ez nadim, ma ne bazara? Mêrik bi zina xwe da bi dîkekî. Di rojekê de du bazar çêkirin, lewre bi ser bilindî vegeriya malê. Di vê vegerê de rastî feqehekî jî hat. Silav dide feqeh, feqeh jî silavê lê vedgerîne. Mêrik dibêje: Feqehê delal, bi ku vetê diçe? Xalo, ez ji malê têm, ez ê herim feqetiya xwe, ma tu jî di çi dikê li vir? Mêrik behsa bazarê xwe her diyan jê re kir. Feqî jî di dilê xwe de dibêje: Ez jî niha dîkî wî jê bistîne. Paşî jê re çi dibêje: Xalo, ez dixwazim vî dîkê te bikirim, lê wallah malbata min pir feqîrin, ji bilî vî kumkê li ser serê min tiştekî min tune ye, got ez bidim te. Ew mêrikê feqîr lê vedgerîne û dibêje: Feqîyê delal, kum jî bese, ez qîma xwe pêtînim, ma ne bazar e? Deka kumê xwe bide min û haş dere dîk û biriya xwe biçe. Piştî ku mêrikê xizan dîk jî difroşe, kumê xwe dide serê xwe û berê xwe dide malê. Dirê de rastî bîrekê tê, dixwaze avê jî vê bîrê vexwe, delwa bîrê berjêr dike, serê xwe ditewîne ku li avê meyze bike. Çima kumê wî di wê demê de ji serê wî nakeve û bîr jî gelekî kûr e, nikare xwe berde bine bîrê û kumê xwe derxîne. Kumê wî kede rojekî dewere safî bike. Hê wisa di meyzênê û di hesirê ser kumê wî yeket bîrê de bazirganek qista bîrê dike. Serokê bazirganan bû, hat ser bîrê, dît ku her du destên mêrik di kêleka wî de ne. Serokê bazirganan jê re got: Bira te xêr e, çi bûye? Ê feqîr lê vegerand: Xêr e xêr e bira, kumê min kete bîrê, lê ez nikarim derxem. Dexem nakê bira, hema îro serrûd here malê, ma dê wê çi bibe?
خود یکم کتی بیره دلی و گراند و گوت از نل بر سروتیا خود کهوم من جونگا بر بازار داب بزنه که بزنجی داب دیگه کی دیگ داب کمکی لی خم ناکه قی خیر تیده تونه ده برا هیدی بخاطره تا ازی هر میرک بازرگان جی جوی ظلام پریشان و فقین را گوت ما تو وی گاوی چاوتی هری مالی جناتا و بلا خلطه نده گلو میرک لی و گراند گوت وی ما وی چاو جنا من بلا خو بده من و بمر شر بکه ما نشرمه سروک بازرگانان بری خدا کسین دورا خوا و تنازیین خوا به میرک کرن و گوتن کرو میزینه هن دبهیسین وی جامیری چی گوتیه میرک جه سروک بازرگانان را گوت هگر تو باور ناکی ورا مالا من و ببینه هفجینا من قط بمره دیناکی دوی دمی ده میرک بازرگان جه را گوت هیدی امی بتره بچین مالی و هگه هفجینا تا براجی بتره دینکر امی باره 20 دوان بدن تا رابو میرک او یک پجراند و چون مالی جنا میرک لدوی دری بخیر هاتن کر و گو در باسی مالی ببین چونا هندر رو نشتن میرک گازی جنا خوا کر و جیره گوت حرمت که ور رونا اشتره بیجیم چپ سری ما ایرو هاتیه جناوی هات رو نشت و میرک دست به چیروکا خوا کر کچه واللهی او جونگای گوته دای مدابه بزنکی جناوی گوت باشه امی شیره وی بدوشن و بدن زارو که خوا حرمت واللهی من بزنجی دابه دیکه کی تماما و سبهان بانگ بده امی پیر رابن سر میجا خوا چه تره جنکی نامنه من او جی فروتو دابه کمکی اف جی تاوان چه تره تی بده سر خوا و پی میجا خوا بکه ای نامنه یک دنجی هیا ده گره ده از تیبوم چوم سر بیره که کو آوه و خم کمه من کتا بیره شکرش خدارا گو کمه تا کتا بیره و نتبوی مالا خوده سجاران آوه بی هنها وستیانا که از جور شیوه راکم و چیکم جن را دبه و دیچه بر به مطبخ خواه میرک جی بره خواه ده سروک بازرگانان و دبیجه تدید نو سایه هف جینا من قط بمره دین ناکی سروک بازرگانان را دبه 20 بار دوهان ده ظلام و لوی پیروز دکه بیشتی شیوه بری اخواه دکوین و دچن